2026 मायथाइनि नैबे आगस्ट दाननि 29, 30 आरो 31 सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे 23 साब जुनियर आरो जुनियर अल आसाम लेभेलनि जितु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां नैबे चेम्पियनशिप बे बादायलायनायनि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय जितु जोङो मोनसे कमिटि दादों आरो बे कमिटि हिसाबै दिनै जोङो प्रथम जों बे अफिसखौ लानाय जादों। बिनिखायनो अफिसखौ लानाय जादों जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव दिनै बे जोंनि जानो गोनां माने असु चेम्पियन 2026 नि जितु जानो गोनां बे बादायलायनायखौ जाहाथे मोजाङै खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो बे खामानि मावनो थाखाय जों 3 टिम दिनै जागासिनो दङ। दा खोथाया जाहैदों मा जों बेखौ बोरै खुंफुंगोन बेखौ जों सावरायलायबाय थादों जितु जों अलरेडि कमिटि जितु दाबाय आरो बे कमिटिनि जुगिदि जों मोजाङै खुंफुंना हरनो हागोन बेखौ जों मोनसे फोथायनाय दं। मानोना बे मोनसे गेलेमु आयदानि हाबाफारि बेहाय गोबां रोखोमनि माखासे एक्टिभिटिस थागोन। अल आसामनि माखासे मोजां माने उसुजों रिलेटेड आरो उसु गेलेग्रा माखासे प्लेयारफोर दिनै बेहाय फैगोन। बिनि माखासे गोबां रोखोमनि एकोमोडेशननि खोथा फैबाय आरो बिसोरनि बिथांमोननि माने जाहोनाय मोजाङै जथ्न लानाय खोथा फैबाय। ओंखायनो आङो बिटिसिनि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जितु बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जयै जों मोनसे कमिटि दादों आरो बिटिसि आफादगिरि हिसाबै आंखौ बिथांमोना सायख'दों। ओंखायनो आसा खालायदों जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानि माने अननाय नांगोन, मदद नांगोन जाहाथे जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जाहाथे बेखौ मोजाङै मावफुंना हरनो हागोन बेहा मोनसे फोथायनाय दं आरो आसा खालायदों बे सानथामनि हाबाफारि माने जिथु जोंनि गेजेराव जागोन बे मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो बेखौ जोङो सावरायलायदों जे मारै हागोन बिनि जिथु जानो गोनां बे हाबाफारियाव माखासे नांथारगौ बुस्थुफोरखौ जों होखानांगोन। जानाय थानाय बेब'स्थाखौ खालायनांगोन। ओंखायनो जोङो सावरायलायबाय थादों बेखौ मोजाङै जोङो मावफुंनो हागोन आसा खालायदों। बयनिबो हेफाजाब मोनबाथ' बेखौथ' मावफुंनो हागोन, मावफुंनो हायैनि खोथा गैया। ओंखायनो मावफुंगोन आरो बेखौथ' मोरै लादों होननायनि खोथा गैला। जितु मावफुंनांगोन दायित्व जितु होबाय आरो बेयो जोंनि मोनसे इयुन लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे मोजां लामाजों जोङो आगान सुरलांनायाव जाहाथे जोंनि खामानि मावनायानो मोनसे एग्जाम्पोल जानानै फैगोन आरो मानोना जों लाइमोनफोरखौ जों माथ्र खुगाजोंल' बुंबाथ' जानाय नङा जे मोजां लामाजों थाबायनांगौ, मोजां खामानि मावनांगौ होनबाल' जानाय नङा। दिनै जिथु माने उसु जायफोर गेलेग्रा लाइमोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म, मोनसे स्पेस आरो बेबो नों माने अल आसाम बिटिआव माने जानायखौ जों उदालगुरियाव दिनै मोनबोदों। ओंखायनो बेखौ जों मोजां खुंफुंगोन आरो ओंखायनो बिनि थाखाय जों 3 টিম जादों। আমি ভাবি আছিলোঁ যে এবাৰ অল আসামখন পাতিম বুলি। তো আমি এনেকুৱাই মানে অল আসাম এছ'চিয়েশ্যনক আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ ইয়াতে স্মুথ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমিটি এটা বনালোঁ। তাতে আমাৰ RC প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ফ্ৰেছ মছাহাৰী BTC EM তেখেতৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে ইণ্টেলেকচুৱেল উদালগুৰি বাকী আৰু বাকী ৰিপৰ্টাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল লৈ পেলাই আমি কমিটিটো গঠন কৰিলোঁ। আমি আহি থকা 29, 30, 31 আগষ্টত মানে ভালে মানে গেমখন চলাই যাবলৈ মানে প্ৰস্তুত হৈ আছে। আমাৰ প্লেয়াৰ টোটেল 400 পৰা 450 প্লেয়াৰ হ'ব। মানে আণ্ডাৰ 9, আণ্ডাৰ 14 সাব জুনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ। ৰেফাৰী ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট কোৱালিফাইড জাজেছ আছে। বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্ট, অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰ্তমান কোৱালিফাইড জাজেছ যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ ভিতৰতে এই 3 দিনীয়া গেমৰ কাৰণে মানে জাজেছবিলাক ঠিক কৰা হৈছে। গুৱাহাটী, সাপোজ আপাৰ আসাম গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট, লোৱাৰ আসাম, সাপোজ ককৰাঝাৰ, নিউ বঙাইগাঁও, BTC বাকী, যেনিবা চিৰাং, বাক্সা, তামুলপুৰ, গুৱাহাটী, কামৰূপ, বৰপেটা এনেকৈ বিভিন্ন আমাৰ আসামত যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তাৰ পৰাই আমি সিলেক্টেড কৰিম। কমচে কম 60জনমান আমাৰ ৰেফাৰী লগা হ'ব 3 দিন খেলত, 2টা ইভেণ্টত। আমাৰ ইয়াতে চান্দা আৰু টাউলো হ'ব। টাউলোটো হ'ল ৰৌটিন বুলি কয় ইংলিছত।
এটি ডাব্লিউ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেটছো হ'ব তাৰ কাৰণে আমি 50ৰ পৰা 60জন অফিচিয়েলটো ঠিক কৰা হৈছে আমি এইটো ওদালগুৰি ষ্টেডিয়াম যোনটো ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম তাতে হ'ব আৰু এটাটো হ'ব আমাৰ কালচাৰ হাউচ আছে আমাৰ কালচাৰ হাউচত 2টা গেম আৰু তাতে আমি ষ্টেডিয়ামত 2টা গেম টোটেল 4টা এৰেনাত আমি খেলাটো আৰু চলে যাম আমি কালচাৰ হাউচ আছে আৰু ষ্টেডিয়ামত আমাৰ নতুন যোনটো ষ্টেডিয়াম ওদালগুৰি তাতে ৰুম যথেষ্ট আছে তাতেও থওঁ আৰু লগতে আমাৰ ট্ৰাইবেল গেষ্ট হাউচ আছে তাতে থওঁ লগতে কালচাৰ হাউচ আৰু আমি কলেজৰ যোনটো কিছুমান ৰুম আছে কলেজত তাতেও আমি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সকলকো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ থ'বৰ কাৰণে আমি দৰ্শকক আহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ DC কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ আছে আৰু টাউন কমিটিৰ আণ্ডাৰত মানে মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত তেখেতে থ্ৰুদিও আমি ইনফৰমেশ্যন দিম আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দি আছোঁ আৰু আজি নিউজৰ থ্ৰুদি মই ক'লোঁ ওদালগুৰি বাকী যিমান ৰাজ্য আছে আমাৰ এই 3 দিনীয়া গেমত খেলত মানে আহি ফালে চাই ফালে আমাক মানে অংশগ্ৰহণ কৰি ফালে যাতে মন ভাল হয় প্লেয়াৰবিলাক যাতে উৎসাহ হয় এইটো কামনা কৰিছোঁ